Assalamu alaykum muhtaram bizni qarovchi tomoshachilarimiz. Xayrli kunlar iптәшләр. Biz barchag'izni da Ramazon oyi bilan ixlosdan tabrik etamiz. Tutgan urozalarimiz qabul bo'lsin. Birozgina ko'ngilsiz yangilikdan boshlaymiz, deymi? Leyla ham Rustam Ungaliyevlar ayrilishganlar. Jel, bikjel. Bikjel aya, 15 yil birga turib, to'g'ri aytib, ayrilishdilar da qo'ydilar. Bizning topshiruvda tomoshachi bilan ayrilishtirdi deb esgina. Bizda birozgina turdik, lekin balkim ular da shulay vaqt ishag'ina hamso'ndan ey Leyla, hey Rustam, sen bunda ham yana quchoqlanishib birga shunday motor tandem uyushtirdilar yamandan. Liliya Xayrullina Yaqin kishim degan jirini klip chiqardi. Ko'rdingmi sen Robert? Birozgina qarab olgan edim. Kimlar tushdi? Anda Liliya Xayrullina ikki shiber yigit Ham sahna ortini tushiruvchi otqazangan qamir bekamiz Lisnaya. Robert alay yaramay. Albatta olay yaramay, ko'p basharaga yaramaylar. Robert alay yaramay. Ну, Lisnay tug'il, anda Lisnay tushmagan, anda uning partnyori Ilnarius tushgan. Nechib sen ularni chalishtirasың? Ну, сен qarala, mana Liliya Xayrullina ham 4 balada nindi bo'lgan, aymi? Hammanasi 4 balish oshab nindi bo'lgan. Hop, shap, Всё, keldi, olg'a davom etamiz. Firdus Timayev Elmira Nagimованы сәхнәдә мактаган. Qiziqdi bo'l, olg'a davom etamiz. Ничек кызықты булай? Кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит петушку. Петушку. Яра алгат булсын. Рус теленнән икеле син Robert. Яри. Венера Ганиева Альберт Полюлинга комплимент ясаган. Хәзер укып китәм. Хәзер. Син шундый брутальный, мин сине Россия эстрадасыннан Стас Михайлов белән чагыштырыр идем. Шундый крутой син. Елмаюң искиткеч, тешләрең шундый тигез. Әміне әгәрдә бу сүзләрне аның устазы Салават Зәкиев әйткән булса, син төшәрең ак син шундый бруталь Стас Михайлов. Как себе пародист син Роберт ярар башлама. Я устал, я ухожу. Мартик Ельцин нормально пародия. Бүгенгә шулар. Сез менә күз алдына да китерә алмыйсыз, иртәгә кадәр шулар. Күрешкәнгә кадәр. Дөрес сөйли бу хатын, дөрес сөйли.